Asikaqedi sisasebenza singomakhanya. Lo mama lo ukhanyisile Chabalala. Sicela aphume ePhalamende. Sicela baba uMsholozi singomakhanya siyacela baba. Siyakhothama kuwe Msholozi. SG Nomvalo siyacela bobhuti abadala sicela nikhiphe lo mfazi lo ePhalamende. Mangenzeka nimxoshe na kwi-MK mangenzeka nimxoshe na kwi-MK ngayibona ivideo ebamba imeeting no Duduzile Zuma ududuzile lentombazane ephaphayo lesebenzisa amasosha ukufeza inhloso zayo ezingcolile benonhlamulo ndlela. Sibonile ivideo ekwi-meeting lo mfazi lo ekwi-meeting kanye nabo oduduzile abazo ukuthi leyo video sinayo. They don't know. Bacabanga ukuthi babe kwi-secret meeting beplota against uSG. Ivideo ke yafika kithi singomakhanya sazi kahle. Sicela ukuthi ke aphume lecharlatan leli charlatan sicela liphume ePhalamende mangenzeka futhi lihluleko ukulunga nalapho lingaqoqeki sicela lixoshwe nasemkhontweni icharlatan leli lomfazi ya ahambe ayobeuza kude le ebese kuthi ke uZungu lo wasemtubatuba angaphinda sondele eduze kaBaba. Wena Mbambo mangabe uyahluleka ukuprotect ubaba lapho, mangabe uyahluleka ukuprotecta ubaba uMsholozi, wena Mbambo oyi head of the president, uvumela wonke amasimba lawa ukuthi azonukela ubaba lapho. Wena Mbambo engabe uprotect ubaba, wena uvumela yonke imkhufefe namasimba ukuthi azonukela ubaba. Ubaba usemdala usedinga iprotection eqinile. Wena Mbambo wena othenjiwe kuleyo field, kodwa uvumela oZungu ukuthi bahambe bayonukisela ubaba ngesihlama. So phaphama ke vikela ubaba lapho Mbambo, phaphama impela nje Mbambo, ngoba singomakhanya siyakumemeza manje Mbambo sithi phaphama lapho eduze kaBaba, wena Mbambo oyi head of the president. Yeah, sakunika nje i-second chance ukuthi wake up ndoda. uZungu akahlehle aphinda sondele eduze kaBaba, uye lo behambisa ama false and fake intelligence report kubaba, lokhu okuholela ekutheni uSG azasoleke aze aphucwa amandla. Imkhuba yakhe lo Zungu lo wasemtuba kade indaba yakhe ngazasondele eduze kaBaba. Uyabo abakhethwe abantu abasondele eduze kaBaba kwazi ukuthi ubani futhi usondela futhi angathi ubaba manje usengaba ne PA kuthiwa yini lento PA, umuntu okuyena o receiver wonke ama message ekumele aye kuBaba. Angayi manje nombani kuBaba, akube nomuntu okuyena ozo represent uBaba. Wonke umuntu ofuna ukureport izinto zireportwe kulowo muntu. Angabi lula nje ukuvela umuntu afike kuBaba nje ayokhamisa umlomo onukayo laphana onamathani nambukayo ayonyanyisa uBaba ngamasimbi ezindaba laphana. Uyabo, kodwa ukhanyisile Chabalala akafokofe ePhalamende lento ukuthi iMK irepresentwe lo mama oyisikhohlakali ohlangane ehlukana noDuduzile nonhlamulo ndlela. Angiboni kahle le nto singomakhanya siboni kahle. Akaphume ePhalamende lo mfazi lo, akaphume ePhalamende. Thank you.